sok ngagoda da puguh ge gogoda. Kita ngerti pandi imah temahi lupahan sorangan batan papasean durian tepegat asa ulah basilan agogoda dodoja mun urang rumah tangga sakape sok ludeng rek minta diserahkan tapi tong arah awas lain wanita ulah sok ngagoda da puguh ge gogoda. Akal susah ditambah rumah tangga teh payah salah kita ngerti pandi imah temahi lupahan sorangan batan papasean durian tepegat asa ulah basilan. Susah ditambah rumah tangga teh payah salah kita ngerti pandi imah temahi lupahan sorangan batan papasean durian tepegat asal ulah basilan gogoda dodoja mun urang rumah tangga sakapeun sok ludeng rek minta diserahkeun tapi tong arah kawas lain wanita ulah sok ngadoja da puguh ge gogoda. Akal susah ditambah rumah tangga teh payah salah kita ngerti pandi imah temahi lupahan sorangan batan papasean durian tepegat asa ulah basilan agogoda dodoja mun urang rumah tangga sakapeun sok ludeng rek minta diserahkeun tapi tong arah kawas lain wanita ulah sok ngadoja da puguh ge gogoda.